Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Impunzi z'abanyekongo zibarirwa muri mirongo zirafunze muri kasho mu ntara Buhumuza muri komine Ruyigi mu Burundi zizira ko zasohotse mu nkambi nta ruhushya zifite rutangwa n'inzego zishinzwe gucunga impunzi. Ikinyamakuru SOS Media cyanditse ko izi mpunzi ari zo mu nkambi za Busuma, Nyankanda ndetse na Bwagiriza muri komine Ruyigi. Iki kinyamakuru cyavuze ko kidafite imibare nyayo y'impunzi z'abanyekongo zifunze, ariko cyavuze ko barirwa muri mirongo hafi amajana, kandi ko ubuzima mu nkambi zo mu Burundi buhenze cyane kandi buruhije abenshi basohoka kubera inzara. Amabwiriza agenga impunzi mu Burundi ubateganya ko impunzi yose isohotse mu nkambi ikarenga kilometero 5 isabwa uruhushya rutangwa n'ubutegetsi bitandukanye nuko mbere zasabwaga gusa icyangombwa cy'uko ari impunzi. Impunzi zivuga ko urwo ruhushya rwemerera impunzi gusohoka kure y'inkambi rutangwa 3 mu cyumweru, ariko ngo ibibazo ntibigira igihe bizira, akaba ariyo mpamvu abenshi bafungwa basohotse batarufite. Amakuru abakora abafunze bazira kugerageza gusubira muri Kongo Kinshasa, cyane cyane mu ntara y'Amajyepfo kubera imibereho mibi mu nkambi mu Burundi, ariko bakabuzwa kwambuka umupaka bivuga ko hari abambutse byo kwiyahura, ariko birangira batakinetse ngo rabaguye mu mazi mu ruzi rwa Ruzizi. Ikinyamakuru cyavuze ko benshi barutswa nibura amafaranga 2,000 yo mu Burundi mbonera kure ngo babashe gusohoka, ariko mu kumvikana ko polisi nibagufata uzafunguka avamo watanze amande. Abenshi ngo bashaka gutaha bagasubira iwabo, ariko imipaka ibuza Kongo Kinshasa n'u Burundi iracyafunze. Mu Burundi hari impunzi z'abanyekongo zirenga 70,000 nyuma y'uko mu kuboza ko umwaka ushize abarenga 90,000 bahunze imirwano yabera hari mu nkengero za Uvira, Ruvungi ndetse n'ahandi. Ubwo imirwano hagararaga tariki ya 9 Ukuboza, impunzi nyinshi z'abanyekongo zashatse gutaha, ariko leta y'u Burundi irabyanga, ifunga zimwe muri zo, inateguza ko izazimurira mu nkambi za kure y'umupaka. Ubutegetsi bw'u Burundi bwahise bufata icyemezo cyo kwimura impunzi zari mu nkambi y'agateganyo ya Cishemeri no mu bindi bice zikajyana mu nkambi ya Busuma no mu Ruyigi. Handi kuvuga iki cyemezo gikarishye cyashyizwe mu bikorwa nyuma y'uko zimwe mu mpunzi ziyemeje gusubira iwabo zinyuze mu ruzi rwa Ruzizi ruzi kuba imvune ingona nyinshi. Mu nkambi y'agateganyo ya Cishemeri muri Cibitoki hasigaye impunzi zigera ku 8,500 ziva ko zibaye uko umwanzi ashaka, kuko zifungiranye ahantu hazengurukijwe amabati. Imbere mu nkambi hashyizwemo za burende n'utuzu tw'utururi tw'ibyatsi izo mpunzi zibakiye, kubera ko uri umwanya mu bibanda byo kuraramo mu kivunge, nta mashuri abana bigiramo, birirwa bazerera kandi n'inzara ibasonga. Abakuze nabo birirwa bipfumbase bategereje ko hari umugiraneza wabagoboka. Umwe mu banyekongo uri muri iyo nkambi y'agateganyo uba mu kazu gasakaje amashashi aherutse kubwira itangazamakuru ry'Abongereza BBC ko imvura iguye we n'abana be 5 banyagirwa nk'inkoko ku gasozi. Impunzi zajyanywe mu nkambi ya Busuma zerutse kwandikira ibaruwa Perezida Evariste Ndayishimiye zimusaba guhabwa inzira yo gusubira iwabo muri Kongo Kinshasa no gupfira mu nkambi. Shoniva mu Gwengezo, umuyobozi w'ishyaka UPD zigamibanga ritavuga n'ubutegetsi buri mu Burundi, ashinja Perezida Evariste Ndayishimiye gufata izo mpunzi bugwate. Yabwiye ikinyamakuru Karere n'Isansi ko Perezida w'u Burundi agamije kwereka amahanga ko ari umunyempuhwe, ariko ku rundi ruhande yoreje ingabo gufatanya na Tshisekedi kwica abanyekongo ubwoko bw'abatutsi. Mu Gwengezo avuga ko bikora agamije gusagura Kongo, kuko buri musirikare yoreje kurwana na M23 buri kwezi mu $5,000 by'amadolari, ndetse agahabwa n'imfashanyo yo kwita ku mpunzi akayirigisa. Kuva mu kubuza ko umwaka ushize impunzi z'abanyekongo zirenga 100,000 zapfiriye mu Burundi zizinzara n'indwara ziterwa n'umwanda nka kolera. M23 niwe gusaba leta y'u Burundi gufungura imipaka kugira ngo impunzi z'abanyekongo zitahe, ariko yakomeje kwinangira, nyamara ubuzima bwazo bukomeje kuzamba. Hanyuma ariko kandi Metere Moise Nyarugobo wigeze kuba umusenateri na minisitiri muri Kongo Kinshasa yabajije abahuza mu bibazo bya Kongo Kinshasa impamvu bakomeje kuruca bakarumira ku mabihoro y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta rwa Kongo Kinshasa rukomeje gukora mu misozi miremire. Ni nyuma y'uko izo ngabo zirimo FARDC, iz'u Burundi, FDLR n'abacanshuro zikomeje kugwa ibitero mu Minembwe mu gice cy'imisozi miremire ya za teritwari za Uvira na Fizi mu ntara Kivu Amajyepfo. Ni ibitero ryahuriro rimaze iminsi rigaba ku mitwe twirwanaho na M23 no ku baturage bo mu misozi miremire, mu gihe ku itariki ya 18 Gashyantare yakabaye harashyizwe mu bikorwa gahenge kifujwe na Perezida Alphonse. Leta ya Kongo ikomeje kugaba ibitero mu gihe yari yaremeye kwizubahiriza kariya gahenge. Nyarugobo bashingiye ku bitero bya za drone z'ubwiyahuzi n'ibyo ku butaka bikomeje kugabwa mu turere twa Rwitsankuku, Bicumbi, Mutunda, Rugezi, Gakenke, Rubenda ndetse n'ahandi. Yagaragaje ko mu bigaragara itariki ya 18 Gashyantare itari ya gahenge, ko ubwo ari umunsi wo gutangiza ibitero simusiga n'uko ubwicanyi bwagutse. Ati gitangaje nuko ku itariki ya 18 Gashyantare umunsi agahenge kagomba gutangira kubahirizwa, aribwo ihoro ry'ingabo ryagabye ibitero ryifashishije ibisasu bikomeye ku midugudu yose ya Minembwe bitera inkongi z'umuriro i Karongi ndetse na Karengi, ndetse binica abantu Irundu no mu yindi midugudu. Bisa naho tariki ya 18 yari ikimenyetso cyo gutangiza intambara iri ku rundi rwego ndetse n'ubwicanyi bwagutse. Nyarugobo yavuze ko ibitero ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa rimaze iminsi rigaba byaguyemo abaturage b'ingeri zose barimo abagore, abana n'abasaza. Uyu munyapolitiki ashingiye ku mabi akomeje gukorerwa mu misozi miremire abaje abahuza barimo Perezida Lorenzo Furenya Simbe wa Togo, Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, Leta z'Ubumwe za
Amerika, Qatar n'umuryango wa EAC na SADC impamvu bakomeje guceceka kubiba kandi babizi neza. Ati kuki mukomeza guceceka kuri aya mahano kandi muyazi neza, aho drone indege za Sukhoi zirasa abaturage buri munsi mu buryo butigeze bubaho ahandi hose. Yakomeje abaza ati si ibintu nibihinduka nabwo muzakomeza guceceka cyangwa se muzahita mutanga amasomo ku burenganzira bwa muntu ndetse mutangire gushyira igitutu ku bantu. Ese agahenge igitutu no kubazwa inshingano bireba uruhande rumwe gusa mu makimbirane? Tshisekedi nabo bafatanije drone zabo n'indege za Sukhoi byo byemerewe gukomeza kurasa, abandi bagasaba kubyemera gusa. Nyarugabo kandi yabaje Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi uko yiyumva mu gihe afite inshingano zo ku muryango wa Afurika yunze ubumwe kandi anere ku ruhande ruri mu ntambara. Ati yumva gute igihe wishimirwa i Addis Ababa mu gihe batayo 3 z'ingabo zawe ziri muri .0 na Minembwe zimena amaraso y'inzirakarengane z'abanyamurenge. Metere Nyarugabo yashimangiye ko karengane kubogama no gukoresha indimi ebyiri bidashobora gukemura ikibazo. Yunzemo ko mu gihe cyose hatazabaho kumva impande zose cyangwa se ngo hashakwe ibisubizo bishingiye ku mpamvu muzizi ibibazo byugarije Kongo, nta bisubizo bizigera biboneka. Ntarasoza muri Kongo Kinshasa bambwira ko Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Kongo Kinshasa bivuga ko ari mu myiteguro yo kwakira Kinshasa abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda barangaje imbere na Kayumba Nyamwasa wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Ibyo umugambi byatangajwe n'umunyekongo Pero waruzwiho gutangaza amakuru y'ibanga y'imbere mu butegetsi bw'i Kinshasa. Uyu mugabo usanzwe wa mu Birigi yavuze ko usibye Nyamwasa washinze umutwe wa Rwanda National Congress, abandi batavuga n'ubutegetsi bw'u Rwanda Tshisekedi ateganya kwakira barimo Rudasingwa Theogene wigeze kuba umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi, David Himbara uzwiho gusebya ubutegetsi bw'u Rwanda, na Gerard Gahima wigeze kuba umushinjacyaha wa Repubulika. Ntibizwi kizaba kizanye abagabo i Kinshasa, gusa bitekerezo ko uruzinduko rwabo ruri mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Tshisekedi amaranye igihe Nyamwasa na bagenzi bategerejwe i Kinshasa mu gihe mu bihe byashize. Tshisekedi yagiye yakira abandi batavugwaho rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda basanzwe baba mu buhungiro, abarimo nka Eugene Gasana wigeze kuba amaseri w'u Rwanda y'ino ku muryango w'ubumbye, na Jarika Habyarimana usanzwe ari umuhungu wa Habyarimana Juvenal wabaye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Mu gukingo k'umwaka ushize ubwo Perezida Kagame yaganiraga n'abanyamakuru yemeje ko mugenzi we Tshisekedi wa Kongo Kinshasa amaze igihe akorana n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda barimo Jarika Habyarimana mu kwaka umutwe wa FDL kugira ngo ugabanye umutekano w'u Rwanda. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko uwo mugambi urimo abantu benshi barimo n'abahunze igihugu. Ati hambere mu myaka cyangwa se amezi twamenye ko umwe mu bahungu ba Habyarimana na bamwe mu bantu bahunze hano batuye i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze igihe bakora kuri iyi gahunda ya FDL ndetse barinjijwe baterwa inkunga y'amafaranga. Bamaze igihe bakora ibintu byinshi ku mabwiriza Perezida wa Kongo Kinshasa ubwe. Twarakurikiranye tubona inzinduko nyinshi basuyemo guverinoma ya Kongo Kinshasa i Kinshasa, hanyuma tunakurikirana ibikorwa bagizemo uruhare, yemwe harimo n'abari abayobozi ba guverinoma bahunze nko mu myaka 20 ishize. Nanone kubera kugira uruhare na FDL cyangwa se ibindi bikorwa byo guhungabanya ubusugire no gushyira hasi guverinoma, Perezida Kagame yavuze ko FDL ikomeje gukingirwa ikibane mu bihugu by'i Burayi bifatanye n'umuryango wa Habyarimana nk'umugore wa Gatekanziga na Leta ya Kinshasa, bigaragaza ishusho nyayo yuko ikibazo cy'uriya mutwe giteye ndetse naho uhurira n'ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Umukuru w'u Rwanda yemeje iriya mikoranire mu gihe amakuru ava ko Tshisekedi na Jarika Habyarimana bateganya guha FDL ibikoresho bihagije kwifasha kubona abarwanyi bashya no guhabwa ubuyobozi bushya, ndetse kuri ya muhungu wa Habyarimana azaba ari uyoboye. Umwe mu bantu hafi y'ibiro bya Perezida wa Kongo Kinshasa mu mwaka ushize yatangaje kuri ya mugambi unarimo abanyamuryango ba RNC riyobowe na Kayumba Nyamwasa n'iyita guverinoma y'u Rwanda iri mu buhungiro iyoborwa na Padiri Thomas Nahimana. Vuga ko Tshisekedi ateganya inama yo ku rwego rwo hejuru i Kinshasa muri mwaka turimo izabuza abantu mu mitwe y'iterabwoba bita batava mu butegetsi bw'u Rwanda kugira ngo barimo rifite igisirikare gikomeye gishobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda kikaba cyanakuraho ubutegetsi bwarwo nk'uko umunyamakuru bwiza wo mu Rwanda byandika. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikira muri Uganda. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banatwa bategetse ba Sudani bamaganye Perezida wa Uganda Jean Yoweri Kaguta Museveni wakiri umukuru w'inyeshyamba wa RSF zirwanya ubutegetsi bwa Khartoum. Ibiro bya Perezida Museveni bitangaza ko yabona General Dagalo hagamije gushaka ko intambara hagara mu iki gihugu. Umuryango w'ubumbye uva ko intambara imaze iminsi muri iki gihugu imaze gukura abarenga 800 mu byabo, bamwe bahungira mu gihugu imbere abandi batatanira mu mahanga hafi na yakure. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko Perezida Museveni asanga intambara muri Sudani ihanganije leta n'inyeshyamba zigumuye izarangizwa n'ibiganiro kujwe arangizwa n'imbaraga za gisirikare. Leta yemeye muri Sudani itegetswe na General Abdel Fattah al-Burhan yamaganye kugura kwa Perezida Museveni n'uyu mukuru w'inyeshyamba zigometse ku butegetsi. Leta ya Sudani yatangaje ko babajwe bikomeye no kugura kwa Museveni n'izi nyeshyamba ndetse ivuga ko bihwanye n'amasezerano mpuzamahanga kandi ko ari ikibazo ku busugire bw'iki gihugu. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sudani yatangaje ko byakozwe na Museveni ari igikorwa cy'ubugambanyi kandi kibangamiye umugambi w'amahoro wari watangijwe n'iki gihugu. Izi nyeshyamba ziri ku gitutu ngo zitanga agahenge habone ku buryo bagutabara abaturage bari mu kaga kubera intambara. Abantu barenga 6,000 bishwe mu minsi 3 yonyine ubwo uyu mutwe witwara gisirikare Rapid Support Forces urwanya ubutegetsi muri Sudani wafataga umujyi wa El Fasher umwaka ushize nk'uko bahohotewe hamwe n'abayibonye babivuga muri raporo y'umuryango w'ubumbye. Iyo raporo ya Loni isubiramo ibimenyetso by'ubwicanyi bwo mu kivunge, kwica byihuse,
iyicarubozo, gushimuta n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byakorewe abasivili. Iyi raporo ivuga ko ari ibyaha byo mu ntambara kandi ko bishobora kuba ari n'ibyaha byibasira inyokomuntu. RSF ntacyo yatangaje kuri iyi raporo, ariko mu gihe cyashize yahakanye ibyishinjwa nk'ibyo. Imyaka hafi 3 irashize Sudani iri mu ntambara ishingiye guhatanira ubutegetsi hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa RSF. Iyi ntambara imaze kwicirwamo abantu barirwa mu bihumbi amagana, ndetse yakuye mu by'abantu barenga miliyoni 13. Henshi muri Sudani ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagabo, abagore n'abana ririmo gukoreshwa nk'intwaro yo mu ntambara. RSF n'ingabo za Sudani bombi bashinjwe gukora ubwicanyi ndengakamere. Amerika n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch bemeza ko RSF n'abafatanya nayo bakoze jenoside mu karere ka Darfur ko mu burengerazuba bwa Sudani ku baturage bo mu bwoko bw'Amasaliti nabo mu yandi moko atari ay'Abarabu. Ariko raporo za Loni zo mu gihe cyavuye ngaha gishize ntizageze ku kubyita gutyo. El Fasher, umujyi w'ingenzi wo mu karere ka Darfur wamaze amezi 18 ugoswe, niwe wabayemo bimwe mu bintu biteye ubwoba byinshi cyane muri iyi ntambara. Igitutu cy'amahanga kimaze igihe cyongera gufasha impande zirwana muri iyi ntambara yo muri Sudani yadutse tariki ya 15 Mata 2023 kugira ngo babireke. Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu zakanye ibyo zishinjwa na benshi ko arizo z'ingenzi mu gwa intwaro barwanyi ba RSF. Gahunda zo gushyiraho leta ya Sudani mu burengerazuba bw'igihugu ibanyikanye na leta ya Sudani ikorera Khartoum zatangajwe n'urugaga rufitanye isano na RSF rwitwa Sudan Founding Alliance. Umuryango umwe bwa Afurika wamaganye izo gahunda, uburira ko igikorwa nk'icyo cyateza inkeke kuko byazashoboka ko azaba umwe mu gihugu. Ubwo ariko kandi igisirikare cy'abingwa cyeguje abasirikare bakuru babiri bari bashinzwe serivisi z'abinjira n'abasohoka nyuma y'igihe kirenga ibyumweru bibiri. Umugaba mukuru w'ingabo z'abingwa Jean Muzikanye Rugaba atangaje ko yirukanye abatuma bo mu bwoko bw'Abanyarwanda bagorwa no kubona ibyangombwa muri Uganda. Abegujwe ni Jean Major Apollo Kasitagowa wari ushinzwe ubugenzuzi bw'ubwenegihugu na Brigadier General Johnson Abaho Namanya wari komiseri ushinzwe ubujyanye na pasiporo mu rwego rw'abinjira n'abasohoka. Nk'uko ikinyamakuru The New Vision cyabitangaje ku cyumweru, Maj. General Gowa yamenyesha abo bakoranaga ati nabamenyesha ko ubutumwa bwanjye na Brigadier Johnson Namanya Abaho muri Minisiteri y'Umutekano imbere mu gihugu bwarangiye. Jean Major Gowa na Brigadier General Namanya basubiye ku cyicaro gikuru cy'ingabo za Uganda kugira ngo bahabwe indi mirimo ijyanye n'igisirikare. Tariki 3 Gashyantare umwaka umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muzikanye Rugaba yatangaje ko yafashe icyemezo cyo kwirukana abakozi batuma Abanyarwanda bagorwa no kubona ibyangombwa, ariko ntiyahise yishura amazina yabo. Icyo gihe yaravuze ati nafashe icyemezo cyo kwirukana aka kanya abakozi bose mu rwego rw'abinjira n'abasohoka batumaga Abanyarwanda bacu muri Uganda bagorwa no kubona ibyangombwa, abandi bazakirwa mu kazi vuba. Abanyarwanda n'ubwoko bw'Abanya-Uganda bwemewe n'itegeko nshinga hashingiwe kuba bwarabaye mbere ya Gashyantare mu 1926. Bamwe muri bo bamaze igihe kinini bagaragaza ko leta ibima ibyangombwa birimo pasiporo kubera gushidikanya ku nkomoko yabo, nyamara baravukiye muri Uganda bakanakurirayo. Perezida Museveni yinjiye muri iki kibazo mu myaka 2 ishize, yibutsa abo mu nzego bireba ku itegeko nshinga rya 1995 riho ubwenegihugu bavukiye muri Uganda, abakomoka ku Banya-Uganda ndetse n'abanyamahanga babyifuza. Uyu mukuru w'igihugu yasabye ko hakorwa isuzuma guhera ku nzego z'ibanze kugira ngo Abanyarwanda bahabwe ibyangombwa, ariko abari bagitegereje ibisubizo. Hanyuma kandi guverinoma y'u Rwanda yanze kwitaba inteko ishinga amategeko y'umuryango w'uburayi ngo isobanure ibibazo byavuzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya 15 Mutarama mu cyumweru gishize. Nibwo wagize inteko ishinga amategeko y'uburayi bahamagaje ambasaderi wa Uganda muri uwo muryango Miriam Borak kugira ngo asobanure ibirego by'uko ayo matora aheruka yabayemo ubujura bw'amajwi. Mu matora y'umukuru w'igihugu muri Uganda yarangira ndetse akayibukanwa na Perezida Museveni, Robert Kyagulanyi Senta Marias Bobi Wine yakomeje avuga ko yibwa amajwi ndetse asaba ubumwe bw'uburayi kugira icyo bakora. Nabwo bahamagaza uhagarariye Uganda. Byari biteganyije ko uhagarariye Uganda agomba kwitaba iyi nteko kuri uyu wa mbere, gusa amakuru aturuka mu kinyamakuru NBS yavuze ko igihugu cyanze kwitaba. Nubwo bimeze gutya ariko imirimo y'iyi nteko yakomeje, aho biteganyije ko iza kumva ibisobanuro by'abarindorezi muri ayo matora yo muri Uganda. Hanze mbabwire ko Minisiteri y'Ingabo ya Mexique yatangaje ko umugabo washakishwa cyane muri icyo gihugu akaba n'umukuru w'igice gitinyitse cyane gikuru ubucuruzi bw'amagendo bw'ibiyobyabwenge cyitwa Jalisco New Generation yishwe mu gikorwa cyo kumuta muri yombi. Nomesio Osegera Silvantes uzwi ku izina rya El Mencho yapfuye ku cyumweru ubwo yarajyanye mu murwa mukuru Mexico City nyuma yo gukomereka cyane mu mirwano yabaye hagati y'abamushyigikiye n'ingabo bane mu bagize igice cya CGNG biciwe mu mujyi wa Taparipa muri leta Jalisco iri rwagati y'agari mu burengerazuba bw'icyo gihugu. Abasirikare 3 nabo barakomeretse. Amerika yari yahaye Mexico amakuru yafashije muri icyo gikorwa mu kwihora igice cya CGNG cyatwitse imodoka nyinshi gikiroza bariyeri ndetse kigaba ibitero ku bashinzwe umutekano muri leta 8. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yaburiye Abanyamerika bari muri leta ya Jalisco, Tamaulipas ndetse mu duce tumwe na tumwe two muri leta za Michoacán, Guerrero ndetse na Nuevo León kwihisha aho bari. Nyuma yaho Perezida wa Mexico Claudia Sheinbaum Pardo yasabye abantu gutuza. Mu butumwa yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa X yavuze ko muri byinshi mu bice by'igihugu ibikorwa birimo kugenda uko bisanzwe. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yari yatanze igihembo cya $15 z'amadolari, ubwo ni nka miliyari 21 z'amafaranga y'u Rwanda ku
umuntu wese watanga amakuru yatuma menshi afatwa. Mu itangazo Minisiteri y'Ingabo ya Mexique yavuze ko iki gikorwa cyateguwe kandi kishyirwa mu ngiro n'ingabo ziyareze z'icyo gihugu. Ariko kandi urwego rushinzwe gucunga umutekano wa perezida n'abandi bategetsi bakuru muri Amerika rwatangaje ko umugabo witwaje imbunda yarashwe nyuma yo kwinjira mu nkengero z'inzu ya perezida wa Amerika Donald Trump iri ahitwa Mar-a-Lago muri leta ya Floride. Abategetsi bavuze ko umugabo ukekwa afite imbunda ntoya n'akajerekani karimo ikomoka kuri peteroli ubwo abonwaga ku muryango wo mu majyaruguru w'urwo rugo. Byabaye ku mugoroba ku cyumweru ubwo perezida Trump yari Washington DC. Igitangazamakuru CBS gikorana na BBC muri Amerika cyatangaje ko cyabwiwe n'abantu benshi ko ukekwa ari Austin T. Martin wari ufite imyaka 21 w'Ikameruni muri leta North Carolina. Ibiro bya polisi ishinzwe umutekano muri ako gace aho inzu ya Trump iri Mar-a-Lago byahitangaza BBC bivuga ko umuryango we wari watangaje imbere yaho ku cyumweru ko yaburiwe irengero. Nsoza mabwira ko perezida wa Karere Volodymyr Zelensky yakomeje gutanga ubutumwa bwo kutagamburuzwa ubwo yahuriraga n'umunyamakuru ku biro bikuru bya leta mu murwa mukuru Kiev. Yavuze ko gutsindwa Karere izarangiza intambara itsinze. Nta shyikiye na gato gutanga ikiguzi ku masezerano y'agahenge gisabwa na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aricyo gukuringa abantu ingenzi cyane Uburusiya bwananiwe gufata nubwo bwatakaje abasirikare bari mu 100,000. Putin niko Zelensky yabwiye umunyamakuru yamaze gutangiza intambara ya gatatu y'isi kandi igisubizo cyonyine ni ukumwotsa igitutu gikaze cya gisirikare no mu bukungu kugira ngo hatirwe gusubira inyuma. Ati nemera ko Putin yamaze kuyitangiza, ikibazo no kumenya ingano y'ubutaka azashobora gufata n'uburyo bwo kumuhagarika. Uburusiya burashaka guhatira isi kuba mu buzima butandukanye no guhindura ubuzima abantu bihitiyemo. Naho se ku busabe bw'Uburusiya ko Ukraine ubutaka burenga 20% by'ubutaka bwayo bwo mu karere ka Donetsk ko burasirazuba igenzura hamwe n'ubundi butaka bwo mu turere two mu majyepfo bwa Kherson ndetse na Zaporizhia. Umunyamakuru yabaje niba ubwo atari ubusabe bwumvikana mu gihe bwabugejeje ku gahenge. Zelensky ati mbibona mu buryo butandukanye, simbibona gusa nk'ubutaka, mbibona nko gutererana bica intege aho duhagaze, bitererana abaturage bacu ari 100,000 bahaba. Niko mbibona kandi nzi neza ko kugusubira inyuma kwacamo ibice sosiyete yacu. Perezida wa Ukraine aganira n'umunyamakuru wa BBC Jeremy Boyle mu murwa mukuru Kiev habura iminsi ngo abe isabukuru y'imyaka 4 intambara imaze itangiye. Uburusiya bwagaga igitero gisesuye kuri Ukraine hari tariki 20 Gashyantare mu mwaka wa 2022.